Bana bazalwane ubisi ayikho ingane ezalwa inganikeza ubisi ngisho ama purity ayalandela kodwa qala ubisi kadokotela mawuyongena kuthiwa ubisi lika mama luyimpilo okungenzeka namhlanje siphethe ubisi ozoshintsha sikhulumise nabasekhaya komama wakho sikhulumise nabantu bakini asondele uma wakho alikho idlozi elihle kumuntu njengedlozi lasekhaya komama umama ingane mayikhulelwe ubaba uyayixosha ahoshe umkhonto athi ayiphume iyolala ngaphandle kwekhaya akayifuni asho konke kodwa umama uyayifihla ingane alokho ayihambisele ngisho isikhafinyana ukuthi asibambe umoya abuye ezonga ngobaba ukuthi zonke ingane ziyawenza amaphutha umntwana kaxolelwe ubona ubaba esethamba kanti umama wenze lokho alikho idlozi semqoka njengalesekhaya komalume wakho leli dlozi likwazi ukucabangela uDumsu uxoshiwe sewashada waphelela umshado bese kuthiwa buyele emuva siyahlukana siyadivorce ekhaya komama bavula izandla bathi woza mntanami ekhaya kini kuvula izandla kuthiwa woza ugogo zana umama wakho uyena umuntu olokhu ekubheke njalo ohamba la usuku nemini inkinga esinayo siyakhohlwa msamile nje ubisini yeze eqandeni siyakhohlwa ukuthi sikhanga singobani uyabona mawufika e-office osebenza kulo ubona osifaswekile ubona obhuti baswekile kumnandi khulumisingisa esikhulu uvela ukhohlwe ukuthi laba bantu mabesuka la bebuyele emuva baye emsamo beyoshisa impepho hayi ngenkukhu hayi ngempepho nje bethi siyabonga namhlanje sikhuluma ingisi ezinkulu kungenxa yenu bogogo nani bomkhulu siyabonga siphakamiseni bese wena wenza uhlelo lokuthi ungabi nandaba nje nalesikhathi ngabe uhleze emsamo ukhumbula ukhamba indawo zokugroova ukhumbula ukhamba indawo zobumnandi engabe uqale emsamo uthi konke enikwenzayo abantu abadala ngiyabonga kimi kuwumusa wenu njengoba ngiphile kuwumusa wenu anginalutho mhla nami ngaba nokuhle ngiyonenzela okuhle ukhuluma emsamo uhambe yolala namhlanje ngizothi zalwa kabusha isithuze bese kubambile mhlawumbe wake wajola nomuntu ongafelwanga kwakubo kwakushoniwe wangageza nathandana kwamnandi wathola ithunzi udibane nomuntu wesifazane okade nenkinga yokuphunyelwa isiso wangageza kubo kwaze kwadlula kwathiwa hayi noma ngageza ngamanzi akunankinga bakhona abasho njalo leli besiba yithunzi egcineni wena selihleli ithunzi zonakala into zakho zonakala nje ungathakathwe umuntu zonakala into zakho ungabulewe ithunzi ohamba nalo yilona elikhahlela izinto bakhona omama abanezimfihlo la ngaphakathi kunezifo ezisiphazamisa sisobaba angithanda umama ngayo yonke inhliziyo yakhe kodwa inkinga ngibe nesifo nje indoda ayiguli kwenye indawo makuthiwa indoda yagula bokwazi ukuthi iphethwe inqolo kuphela indoda mayigula inenkinga yezinso kuphela indoda mayigula inoshukela ukugula kwendoda umthandazo wasebusuku sekuvalwe ama-curtains sekulelwe bese kumele indoda iqala ukukhuluma izindaba ezizothokozisa la ekhaya umakoti ahambe ngesidi ahambe nenjabulo kungabe kusenzeka iyagula indoda umama angasajabuli kodwa ngoba uyayithanda athi ngize ngihambe okungcwele ngizophuma ngaphandle ngifune nje imfilo ngifune nje uqadolo bese ngiyabuya ngisekhaya ahamba umama ngempela ayokho imfilo afike laphana kuvele kuhlala ingane ngalesikhathi ethi ukho imfilo ubambe ikhaya ngoba uyambona ubaba ukuthi ubambekile kodwa naye uzama ukuyiphilisa ngokuthi akube khona into ayenzayo bese yabuya nengane ivele ingane athi ubaba lena ngoba uyazi nje ukuthi umthandazo la ekhaya usheshe unqamuke
masithandaza kuhamba ugesi kwenzakala khona bazalwane bese umama ayakhola ukuthi ushike into isikhathi hayi ngoba bese iziplane ukuthi lengane iphume lengane mayiphuma umama hamba aze kubantu athi angiboni kahle nasendlini sekizwa ngendlela ngiphendula ngayo umakoti ukuthi ayikhona ngisahloniphekile ngizofuna usizo asizakala ubaba bese kuyaqala manje kuba khona ingane zala ekhaya leyana yazi bazalwane khona into engikhuluma naye la khona into engikhuluma naye la kunomuntu engikhuluma naye la usho njalo umoya ingcwele kunomuntu engikhuluma naye la manje alright othi ngiqhubeke ngiyeza kuye le ngane ke akithi manje isingene kanjalo yaphuma kanjalo laba abafowabo isiyinkinga ke manje kubo basathe bayahamba kuthiwa kwahamba umntwana bethi akekho kuze ushela umama athi hayi akekho nje asikazi impela baba ukhumbula kahle hayi akekho umntwana wabaphuphume ivelele besibamba ingane zakhe sabathe ziyazama zihambe nefe elimnyama unomphela kuze kube namhlanje umama ufihlile ingakho noma efa umuntu omama omunye akufeki awuphuma umoya uze kufanele ubizwe uzohlambulula umenzele umgcobo ogcina wamaRoma ukuthi hamba manje ngoba akufeki kunemfihlo khona kunabantu ababanjwe lezo zinto kubhidlika konke konakala konke athi umuntu esejabula ivele injabulo yakhe iphela kubuya le ngane lwakhe engabonakala engaveli khona bazalwane mawuphethe ubisi uzawuzalwa kabusha namhlanje yonke lento leyizawudlula ake sibuyele emuva dadewethu mufakele ingubo emnyama lithi uzasibuyele emuva sibonge sithi namhlanje kumele ngathi sikufaka ubisi kuwe phinde sifake iqanda kuwe ngoba 2018 uthi uMongcwele wawufaka ingubo emhlophe ethe qwa kodwa ngibona abantu bekikizela 2018 ngibona injabulo engathi inkulu phezu kwekhaya kujabula wonke umuntu kodwa uMongcwele yahamba lento yashintsha yazogubuka manje yashintsha afuna kwamnyama njengomuntu wena esingakubuyisela emuva ekhaya sithi lo mntwana baka washada kodwa njengamanje ujengomuntu osebuyele emuva ekhaya ngokuthi lo mshado wakhe wahamba wahlikizwa lo mntwana lona unedlozi elingageziwe lona uqobo ayiyena unedlozi lo mntwana elibuya limbambe njengedlozi elivusa impi kuhle womuntu angahambe ngathi unolanga olingambamba aze afisa ngathi ngabe udikile yonke into phezu kwempilo yakhe lithi izwi kaMongcwele ikhona into ebuye edlozini elikhulu lo mntwana unedlozi straight elihamba naye okuyidlozi esingalibiza nedlozi elikhulu okuthiwa umnono manje yamhlupha lento lo mntwana ngimbona umfaka ejele imfaka enkantolo ngimbona umfaka emaphoyiseni ibuye lento njalo ibese njengomuntu angathi engaba nomsangethwa kuhle komuntu ongahayiza kodwa leli dlozi lebehlula abantu ngoba uyalithwasela kodwa kuyafana uyalizama kodwa kuyafana angazi mina ukuthi umoya ingcwele uthini lo mntwana bakithi ngiyathandaza ngimbone njengomuntu ongagcina esengene endaweni yokuzilengisa njengomuntu ongazibulala athi ngiyazibulala manje ake ngihlale ngilinde abantu abambakhulu bese ngisibulala ikhona into enjalo kulo mntwana emenza ukuthi engathi ngahlala yedwa angazi mina noma kusazwakala kahle yini sawuthanda lo mngelo uyawuthanda ayikho nje mic ibaneni kunjani ka konke okushilo kanjani ngempela ngiyekabili ebuthwaseni ngo-2018 ngadivosa yebo ngisengumuntu othanda ukuhlala nabantu mangathukuthela ngifisa nokumbulala umuntu kunjalo ke angihlangani nabantu
ngihlala ngedwa isikhathi esiningi. Lukhona ubisi namaqanda uliphathile awulithole ngoba namhlanje ufunakala uzale kabusha. Nomntwana uzoyilengisa, nomntwana uzozilengisa, into yakhe inzima kakhulu. Manje baba ngiyaxolisa kakhulu ukukhumulisa umgexo, kodwa umuntu ngicela ngubusise lo mgexo ufaka, kodwa bese ngathi ubiyela izinto zakho. Into zakho baba ziyahlakazeka, into zakho baba kunokuthi zihambisane neminyaka yakho, zibiyele emuva phansi. Uyangizwa manje? Unjengomuntu wena umuntu omdala esingathi usebenzile kodwa kusebenzele kuhamba kube ngathi kuyabhidlika, kuqala phansi kuyashona. Leli buya izizobamba ngisho ikhaya wena kodwa lakhayo noma umuzi wakho othi uyawakha uthi ubengcwele sihamba sekubhidlize thina kube ngathi sibhidliza abantu abaphila kuwo. Omunye nomunye ngahamba aphuma bhekele, nomunye nomunye ahamba aphuma bhekele, kube ngathi mahlangenwe kuhamba kube ngathi ukukhuluma akuqondani kahle. Lathi izwi lakomkhulu kukhona umuntu wena ukhokho wakho keleke ithonga elukhokho wakho umkhulu kababa wakho, wena umbiza ngokhokho. Uyakhala lo muntu kodwa ukhala kuwe njengomuntu owahamba emhlabeni. Lo muntu wayegibela ihashi ngalesikhathi esaphinde ukuthi ngithini kuwena. Manje uhamba lo muntu bese vuka ame njengomuntu ongathi uhamba uyantula. Lithi izwi lamoya ingcwele wahamba kwaxabana umndeni phakathi kwekhala kini wena la uzalwa khona, kwaxabana amakhehla odwa. Emva kwalokho ikhehla elalimele ubaba wakho noma emzali baba wakho lahamba linje ngekhehla leqhayo phakathi komndeni, lagcina laba ikhehla lizimelayo. Kodwa uthi umoya kwaba khona isifungo esakhulunywa kwathiwa siyoke sibone ukuthi njengoba uhamba uyolungelwa yini, kwaze kwaphendulwa ngisho idlozi elalikhona lapha ekhaya lashintshwa. Lo baba wahamba nalento. Manje uma ezozala obaba bakho uthe umoya igcwele ikhona into ehamba inibambe nina ibe inhlupheko njengabantu engahamba bese ngathi manisebenza lezi zinto iyavuka le nhlupheko. Lithi yabalanda abantu bazosebenza ekhaya noma bethi bayanihlambulula bayanigeza, lento ingalungi ngoba bonakala emuva ekuqaleni. Manje wena umuntu omdala uyashayeka ngoba lo khokho uyena oyidlozi kuwe, uyena okuthandayo. Laba bawathatha onke amadlozi, babathatha omkhulu, bathatha bonke abantu. Ukhokho lokho kunamathele, ukunamathele lo khokho ngangokuthi izinto zakho noma uzenza kuvuka izitha zabantu bangaphandle, kuvuka izitha zabantu basemndenini zikuphendukele. Kodwa leli idlozi lokhokho lokhu linawo likusibekele. Ingakho ula namhlanje njengomuntu ofuna ukuthi aqala phansi thina ayeke onke amadlozi, kodwa uthathe lo khokho wakho ube ngathi uyena umhlambululayo bese umngenisa endlini yangenhle, bese ngathi uyambikela ukuthi ayikhokho la kule ngone, bese umenzela into uthola umqhele noma uthole into okuthiwa ungiyana. Angazi mina ukuthi uhlanganiswa yini nabantu basemampondweni ngoba bathi siyathandaza uthi umbongcwele yazi baba wefunala ama enza izinto zakhe kade ngaqala abheke ngapha emoyeni wasemampondweni ngoba kukhona idlozi elikhangwe emampondweni kube ngathi qhanga lihamba lime limfune limzingele kuhle kwenje ifuna inyamazane lihamba njalo wathi umbongcwele lo baba mhlazane wame entabeni wabheke emampondweni kukhona into ezohamba kodwa besiyavuka kuye ibe yinhlanhla kuye ngoba izinto uyayizama kodwa ayiphumeleli. Ithi anjalo baba, mangenjalo unjalo baba baba kehlala ya ngempela kunjalo. Ukhona umkhulu ukhokho umkhulu kababa angimazi mina, naye ubaba wayengamazi waziwadlula. Ngizamile ngiyazama hlanganisa uMosi awupheli, ngizame nokwamabhizinisani khona engangayiqamba ngayo nje umkhulu ukhokho lo. Namanje ngisenasifiso kodwa amandla asekho. So neyimoto yaphethe khona enyimile ngizama ukuyidayisa. Angazi uliphathile iqanda lobisi. Yebo. Uyafisa ukuzalwa kabusha namhlanje. Lalela uthi uMongcwele lo mgaqo wakho oweyimangalisa, lo mgaqo awumalanga wawuthenga, wawunikezwa umuntu.
yabona ndoda amadoda uzohamba ube nento eyoba imfihlo yakho ngalomgexo ngoba lo baba oyithonga kuwe noyinhlanhla kuwe waye nalento ingakho lithizwe ake sikukhumule lento kube ngathi uyayinikwa uma kuhlala umqhele kuwe kuhlala lomgexo imfihlo abathandazi bayothi hayi wena baba kumele ube inyanga kumele usize abantu kumele ube cha ngeke uzibasiza abantu leli khehle lalinesekelo sekhaya wena uzothini inhlanhla mkhulu mawungabuyela emuva ubuze kahle bokutshela ukuthi cha wona lo muzi wawuphila inhlanhla yayikhona konakala ukuthi kuduka izinto kuqatshwa manje lo mgexo futhi uqalise phansi siubuyisele ekuthenini wenze izimangaliso le moto ofuna ukuyidayisa angeke sadayiseke hayi ngoba kuzobe kulanjiwe ngeke salanjwe isidingo sokuthi uyidayise asizokuba khona ngoba uzozalwa kabusha bese ufaka lo mgexo usuzelwe kabusha wena izindini ngiyezwa ufake siwazi ukuthi sewumusha igolide uzokuthiwa kusegoli akushiwo ngoba kuyigama lendawo kushiwo la okumbiwa khona igolide ingcebo igolide lichaza ingcebo lichaza inhlanhla lichaza ukunotha ungakwazi ukuyakhona ucele nje abantu bakaNgcobo ukwathi bakwenzela ilada leyibani nje noma anizwane nayo ungakwazi ukuyocela khona ake uhambe khona sisiwami siqedile umsebenzi wakho hamba uyodlala ikhasi noswela manje ngiyakunika amagunya kodwa qala ngokugeza lokhu kwala ekhaya bese uthola lo mgexo wakho ufake kahle emva kalokho uthole nje usuku uye kaNgcobo uhambe uyokwenza izibani khona wenzele ogogo basekhaya kaNgcobo ucele nje khona engathi ucela ukuthandaziswa khona ilada noma ngabe kuthiwa kho umthandazi noma kuthiwa kho umuntu ulayithe nje amakhandlela unikele bese uyacela uthi ngicela inhlanhla yami angidalelanga ukusebenza ngaphansi komlungu ngidalela ukuyimela